Uma kunento engiyifundile empilweni, uma sekufika isikhathi ukuthi umuntu othile akasakuthandi noma abantu abathile sebafuna ukukuzonda, kuze into ongayenza ukuze ushintshe leso simo. Ngisho nasemsebenzini uma bangasakufuni abantu abathile sebakuzonda, kuze into ongayenza ukuze ushintshe leyo nto. Ngikutshela ukuthi kungathi uma kungena ispring ubone ukuthi manje sekuyashisa, u-ode isigubhu saka-Tupperware nesikhafuthini, uzithengele bo-lemon lapha eShoprite, 15 rand, ucobe ema-lemon ekuseni ufake esigubhini sakho saka-Tupperware uye emsebenzini nokudla kwakho okujwayelekile. Hayi, laba ngasakufuni, laba sakuzonda, uzawubona nje sebakubuka kabi, uthi uyalandelela ukuthi awungathi ubani ngiyambingelela wangangiphenduli, ngathi ngithi ngiyahlala nobani wasukuma yini sengenzeni. Hayi, osakuzwisisa akutshela athi hayi, bathi wena uzenza ngcono, bathi wena sophatha izinto zaka-Tupperware awusaziboni ungumuntu olingana nabo la msebenzini, uzenza ngcono. Hawu, ngizenza ngcono ngani? Bathi kusukela nini wena uphatha isigubhu saka-Tupperware esifakwe bo-lemon phakathi? Akusina into edurayo noma into engabahlula bona, net ngoba sekufike isikhathi ukuthi bakuzonde, vele leyo nto izokwenza ukuthi bachweshe kuwe bangasakufuni. Ngikutshela nasemndenini, ungathi usebenzile bowubeka imali useva bese uthi hayi no, ake ngiyothatha imoto ngesikwelede. Uthatha imoto ngesikwelede kwenzeke kube nomcimbi emndenini, ufike uyipake nezinye imoto, ngalokuthi yakho iseyintsha, number plate basengakayi-allocate abakakuningi, ihamba le moto ufake i-permit la ngemumva, temporal permit ukuthi ushayele. Hayi, uzathi awuceda kuyipaka imoto yakho ungene ubingelele abantu abadala, uchawule, uhlale nabantu bonke phansi, makushaywa izandla nawe ushaya izandla. Hayi, kuzoba khona ophumayo abuke le moto athi yaba le engana number plate esingakayijwayeli, le ngiyacala kuyibona. Hayi, bathi abakubonile uma uphuma kuyo bathi hayi, sibone udladla ehla kiyo. Udladla muphi? Uthokozane? Kuthiwe yebo. Kuthiwe oh, ninesiqiniseko kodwa ukuthi yakhe le moto? Uthi hayi no, asinasiqiniseko ukuthi yakhe, kodwa simbone ehla kiyo leyo moto. Hayi, uzayilandelisisa le ndaba until uphele umcimbi, aphinde abuze ukuthi ngubani ophume wangena kule moto efaka ipermit engana number plate. Kuthiwa yadladla. Athi uthokozane? Bathi yebo. Athi wo, ngimbonile kodwa ngimbone ngokuthi athi akangena lapha ethendeni afuthi ifuba ukuthi lona usifihlele induku emcubeni, bekafuna simbuze, samlaya-ke sangambuzi ngale moto yakhe. Basho ugcoke nje ishirt lakho nakhona akusislim fit, ishirt nje eli-right, uyakusukela nokuthi bowufuthe lezo ifuba, ungene nje wachawula, wenza ohlala ukwenza njengasemhleni ngoba akasakufuni vele. Uzozama ukuthi athole into ethile kuze nabanye bantu bakuzonde bangasakufuni. Ngisho isithandwa sakho, mina lento yenzeka kusithandwa sakho, umuntu benithandana naye, umbono ukuthi phela lona ngisofa silahlane wami, uthi uyi-out akuvakashele, uthi uyamhaga athi ayi wena man, awususe lamataka akho, isandla sakho ngathi mataka, uyangilimaza, uyeke lokumhaga. Ngabe bekujwayelekile lokuthi ngama-Sunday niyakhadlisha, uke nje akuyeke ubeke inhloko yakho emabeleni, nicoce naye, ave uma uhleli abeke inhloko yakhe la emathangeni akho onibukela i-TV. Uma ungathi wena uyasukeleka ubeka inhloko yakho la esifubeni sakhe, umuzwa athi awususe le inhloko yakho isinda kabi kabi ngathi yi-block stain, angikhoni nokuphefumula. Uthi hawu, ngoba ngihlala ngilala esifubeni sakho manje seyini? Athi uyangisinda, akusamele ngisho uma ngizwa ngathi ngiyasuffocate, angikhoni ukuphefumula, susa ikhanda lakho esifubeni sami, ususe.
bese ahamba umvalelise uthi uyamhaga avele abhekelena ukhumbule ukuthi okuthiwa izandla zami ngathi mataki ziyalimaza. Uzawumeda isikhathi ukuthi hayi mhlawumbe manje sofikile la hlala khona umfonele. Uzawufona ingabanjwa, ufona ingabanjwa, ayifoni ingaba la kayibamba khona athi ya uthi hawu sithandwa sami ngibuza nje ukuthi uhambe njani ukuphi manje athi hayi ngi-right uthi uhambe right vele usendlini yini ngathi awukho right ngiyakuphazamisa yini athi hlala edabeni kanti ufoneleni angisho sengitshelile ngifikile ngi-right uthi hawu kodwa wangiphendula njena kanti uthando alisekho na ngoba ngekhathi ufikile bengithi ngiyakubamba uthi izandla zami ngathi mataki inhloko yami ngathi blockstina kahle kahle lo thando lisekhona na phela ngitshele uma ungasangifuni sihlukana athi ya unjalo kodwa wena unjalo ngaso sonke isikhathi nje saba nencabane encane uthi asihlukane njalo nje saba nento encane uthi asihlukane. Yeah, no ngabe awusangifuni vele usho ngabe sothola ongcono kunami. Uthi hayi phela angisho lezi zinto lezi engiyishoyo manje ngiyithathela kuzenzo zakho nangendlela ongikhulumisa ngakhona la fonini. Athi ungitshele bese ucedile ngibeke phansi ucingo. Anginasikhathi mina salent yakho le. Wena njalo ufuna ukuthi kugcine wena. Akasakufuni lo umuntu bese angasakufuni, umuntu bese angasakuthandi kuze into ongayenza ngisho noma bekusemsebenzini kusemndenini noma isithandwa sakho kumele umukele ukuthi lana sekufike isikhathi sokuthi ngizondwe ngingathandwa vele ubone indlela ozingayo.